Hello loite ho nadam jingu hinam tunin jong asisom leng officer konin thuso anangai kit taw hite Government of India in sa te lunghol pan kitta Government of India in district sagi ho hi ahin lela do kit uwa ahile esantele in sa te kit hoa e ho chunga hi alung tu ahin bul ha diu ham ti hi esante kinep nalin pen chu ahitai ahin esante dia imachom apachom umlo be ading ahi phatchom na sa nga khonung le e ho to iki thamsa ngwa hung kho zomai thei diu ahi in sa te thil tup ki cha ji a aga na ga nga ku ki te lunghol na anayuwa district sagi ahin se mu chu tua in sa te lunghol na nungla do adi atiki u ahin acheng khom chengdinga lunglhai na le ki to na ahina dem Phailing Mall area Core Committee akon ki pa thu seina ki pa da in KCN khong sai veng in falhon Phailing Mall ho ki thopi na le panpi na suma dangka rupees 30,000 e hin pe ovin achunguwa ki pa thu sei zo lo ka hin phonguve KCN khong sai veng in falho pathenin na thil phobol na te ho chunga phat theina na hin le u han lang nikiloi khom naw hin phungwu jingta hen kakipa uve Department of Media Information and Publicity inam sungulampi ano mol hetai igaldin munu asanta azein ilam ha naw lampi ho asem pading aki tapon asu siding zo akitam zotai government neilova sunguwahin ilampi ho ki kho sa uhitin sumlo hi lo le summu nading hi zongle nampi ngailu nan I kho iveng vela lampi nom lo ho be khotha ahi lo le hobung tha ahi lo le club tha kon hitin sim thei chanin sim gu te uhite galaya lampi lamtha na ho thupi ta ahije to amun ong ngai rut hu hing rehabilitation center muna tongding warden khat ngai chat ahi ama chu mi peng tha mi hiding ahi lunglut na nei hon contact khin bolovin number 8014687925 NHRC Director Office of the Saddle Hills Chief Association Sahilka Kangpopi District Manipur 795129 Head Office Kangpopi Meeting Circular 12 October 2024 Ahung thungding nikho 15 October 2024 Tuesday nitingle Gamsung din muntu sei khom lowa khota ta zein meeting ahung ki gongin Saddle Hills sunga khotina ho sa se kuki in PS sa lam kai ho Kangpopi district sunga tribe zo sia lam kai ho Kangpopi town committee lam kai ho block in P lam kai ho code 2 lam kai ho KSO SA Islam kai ho TSA SA Islam kai ho KWU SA Islam kai ho thon lova amun le aphat kipi munahi meeting phat ho ma hung pang che dingin ko na ihung kinai uve ani kho 15 October 2024 Tuesday amun KBC Center Church Hall Kangpopi aphat 11 AM Secretary Information and Publicity Sahilka Ithil Ngeh uhi imuna Diuvem koijin AP uwa itilam dola imu Diuham koi khutna umham DS hokip mongkot khopi songpi lamka hinkho lamhil thubul kho tulaita mitin lungsunga chengjing separate administration ahi lole union territory with legislature pondicherry petan ahi ehon iza anom keju muding kal ingalalu igalmi te diule namdang nakola thor mong lo e pidiule e phul ha pi diu center government lungboi na ta khat ahi le hiji ahin ilung sunguwa umjingle ikido ajingu chu imu Diuham imu lo Diuham tihi ahi galthu to pathin thu ahong ki sei tha po le mi kon khanin angai nom hi be in mi kon khatin tu chung igalu wahin pathen ki kumsa zawsa lo te ding agoji e igalu hi pakai pathen e ko naw ahin kha do nan nei taw te tia I hang sap jingu ahin mi tampi I khang do the nai pove epi ham khana ki hen chom tabang ngin I na lai zuve tu chung igalu hi a call for spiritual revival and social reformation ahin chule revelation of the divine plan of God for cookies bal zong hikit ahi nom hi tang pathenin ei ko naw ahin pathenin ei su tu wa angai lut na a inamu atun do tho ding ahi gal dan
leise chunga gal atam zo hi gam kichu zi a hi zalen nading gam dei cha zi a hi malai Israel te zong chu pakai pathenin kanan gam ahin puilut in zong gal an zingi tu lai ta chil hazing Russia le Ukraine gal zong gam kichu zi a hi Myanmar boina zong le lalding vai homding kichu zi a hi biblical Prophecy na nammi te Israel le Arab country hoka galzong gamzi ahi leise chunga su ding zo se hi pathian thutem gui hun na khat zong ahi ahin adang chu tom koi tit kit ta diutin tu chung Manipur state chunga hi ei kuki nammi te le mei hei cha te ka a galzong hi gamzi ahi zalen na gam dei tumzi ahi gal hi May 3 2023 ni a chu hung pi so a tu chana hi hung ki gal kai ahitan gen theina tampi itu tawin athi amang tampi tawin gamle go zong tampi ichan tawe hi chen I hung ge nung uwa hi alang alanga idin piu Vitter standpoint ipi ham e hon ku ki cha ten inge pi pianu chu atuma ki vai hom na hi ahitai egal mi telvin adin piu chu musa lo te te ding pe do lo te te ding ti hi ahi hichika la ivet kidule Ithil thu mu ei piding ahi lo le ei phun do pi diu center government zong egal mi te langa leaning tower of pisa banga on kit ahi chuka la ichen khom piu ta san ikiba piu songko te zong ei suboi diwa changpang ke kiru ahi tu hin hi chanchun ngakit ta diutin isei ma banguwa ei kuki chaten idin piule inge ohi sa hilole ut imuna diuvem koizin ei piuwa itilam dola imu diuham koi khuna ham ti thudo alin pian hitai hitabang humpi he kp sel bulom la ipal gal kai na diuvin ei ma ho tha na china thip na le mi hing lunggel uvin hi thei ponte hingjing pathenin ei pan pi lo le hiji a chu chunga thudo ho adon butna agom lama sei lew hen imudiu ahi pathenin ei pi diu ahi pathen khuna ahin ei ho chunga kingam ahi pathen na to le thilgon wang thon lawa gui hlung te te ding ahi kal hi pakai jin ei ko naw ahi pathenin mihim khat nam khat chu ahin ko ting achunga hin pathen to ogon divine plan khat a tai ti het angai je Abraham chu pakai pathenin achen na gamle a in kute dal ha a vetsa nagam zon dia anako chu amo ko ko a hipoi Abraham chunga chu pathen to ogon khat a hi ta ji a chu ko na anachang a hi bowe pol jong chu Damascus lampi a va in akhol chu achunga pakai to ogon khat a hi tai ti athusima konin ehathei juwe pakai jin ipidinga Israel analhanham aje chu Israel nammi te chunga chu pakai to ogon ahi hichi ato ogon ho chu subul hina ka sen aban tha nale angai lutnan anapui jinge hinla pathen lungdei lo ahin bolji uwa pakai pathena kona akehei mangji uwa ama tha diu phalle pakai kona anachangji uwe pakai jin agal mi tia khuna abido ajivin gen theina nasata ahin to ji tengule pakai lam nga in achon sit naw kisi in aphong do ajivin athil si bolna wa konin akile heijivin chuteng pakai jin angai damjin anamu ngai lutnan atung do kit ji tai tu chung igalu jong hi pakai pathen ei ko naw ahi bowe ichon phat ji uwa ei ko ahi poi innam piu asisa atalsa ei sim phat nomji uwa ichon sit nawa kona lung e heizuwa ama kom ibel uwa athupe banga ichon theina diwa ko na hi thagawa ilha samuwa amang thai itam phaduwa pathenin iman tha diu adei loji a ei ko naw ahi bowe ton sot khopi nom ilhun su ke theina diwa ko na hi bowe ilhagaw hin khu ei sim tha no mu ta sa azong ei sim phat no mu ahi hija achu a call for spiritual revival and social reformation kiti ahi chule pakai pathen to gon khat inam sungwa hi tai ti hijigal hin ei ta lang pe tawe hija achu revelation of the divine plan of God for cookie people kiti ahi
inamu chon set na pakai lung oilo inamu hi asisa ahin hechi asisa ho chu sem phadinga e ko wahi kaso pite ho pakai pathen e ko naw hi naw munchi uwa lungil ta in ngai to so kya yu hite van nam sung hi kuki nam sung hi achi sa phat tu din muna ivet a hi le pakai mit mu a nam kitup ta chon phata hi nai sai pove amu a ipathenu hi ngai lut pathen a hi zia hi chan ipha u hi bove hi zia chu ngai lut na onema e kova gala hi e zip to gudu a hi bove mingolte milo chalte hi bo uve ikiloi khom naw ta salam hita ta hothulam hita ta pakai lungdeiza kikiloi khom talo kipum khat na umlo wa ki khantel na ngen alending athunai ding kikichu poima pathen lunglam ta na tong talo hiji achu pakai pathen lunglai talowa namlam kai hol ho na tong ho jong phona le hil cha na changuwa pathenin gam ei pu betup dingle chingtup dia hosa atun honjong pakai pathen dei banga avet tup zo lo pha na pathen lunglai talo hiji achu hosa jong pakai phona le hil na chang o hi eima deilam cha ike he uwa eima sa chu pathen phat sa hi itiwa pakai pathen lam ngai lut na talo sumla pai nei lago ngai lut nan ei lon vu phat uwa pakai phona ichan uwa amang tha ding itam phat uwa pakai ngai lut ko na ichan hi hiji achu tu a hi ho zo se chu ikisem phat ungai a hi pakai pathen hin angai lut mi te chun ama lunglam bo bol talowa ake hei mangji ting le akowa azep to ji mong a hi pakai pathen thilgon len pen chu mangtha lowa wan ton sot khopi nom ilhun theina diu hi a hi hichi ton sot khopi nom inga theina di wa chu hilei set a zong mun kitup gamle go zong api ji a hi Israel te zong kanan gam anapi u a hi tu a zong hi e ho zong e gon pi u a hi tan gamgi zong e se khan pi wa hitai e ma ho namsunga su to ding nalaya le ki phung do lo lai zo hi inam pum pi wa wan ton sot khopi nom ilhun diu hi pakai dei sa pi pen a hi bove hichina dinga chu hilai se na wan ton sot khopi nom igal do uwa thuta le lagaw wa ama I ho uwa izan theina diwa gamtum zong ap diu a hi bove hichi pathen to gon le thil gon hi bove ama wang inam sungu su to lovin gam ei mo pi loading a hi hiji a chu pakai ko na hi hethemutin alunglam ipi a hi hechen huti kiti a hi SA hilole UT imu loadiu pathen khutna umahi igalu athip loading pathen khutna umahi pathen khutna kiti chu pathen thu ahitan pathen asai bangle akitep na banga thungtei te ding ti na hi ahinla pakai I pathenu hi ngailut pathen ahin eho lo chal utin hethem hi zongle angai lut na inam piu atun do tho ding hi pakai pathen akitep na hitan nang nom tang datang ei tun do tho diu a hi ahin tun do zo nunga pathen na to hin het do sanga tu phat ki jan pe na het hi phachom zading a hi Israel te ijima go na kanan gam ahin puilut tabang gola chu thil hi hung mai the a hi igalu hi pathen khutna ahitan ei ho chunga kingam a hi kiti lo na pen chu ei ho pathen thupi le lungdei banga I diu pa chu ki sei na hi pathen thilgon le to gon se hi lova ei ho to ding le bolding zong a ti na hi hichi ei ho kinep na chu bol nai pove itinomu a hi pathen lungde ya taka ule athupi banga ichon to ka ova ko na chu ichan jing diu a hi isei ma bang uwa inam sung hi asisa atelsa a hi bove pathen min mu a nam kitup nam chon pha hi pove ichon nam tha u hi pakai lunglai lo na atam zo a hi tai ahin la nam wang pha hi ve pakai ngai lut na ichan kha u hi nam lam kai ho zong
ichom ahidi poi ho sa ho zong ichom ahidi poi ho na tong ho zong a kho che e koi ma hi chiti ding I ta pove ke ka di 18 ki gel so ke pote pathen lunghan na le lunglai lo na ichung uwa a che e hi chi ho hi kisia pakai koma kipilha a pathen lungdei banga chonding hi pakai lungdei a hi bove ven tu chan atam zo I khangdo theinai pove kipum khat na zong a theinai poi eile e ka a kitha to zong abedi nai poi nang khuchi ke hi chi akiti jing na lai uve pakaya dia thiat ta ta thil thenglo I bol ho zong ingadi nai pove sumle pai nei lego ngai lu nan idim jing na lai uve holam kai ho nampi dam nading ahin rule lin ta na ne yuve ipidinga nangma denomination na boy pijing na lai ham ipidinga nangma mission po na boy pi na lai ham hingjing pathenin iti umuvintia e de sa un het do nai lo uham ki gel pha utin hoite in lunggil ta in taw na to thon ngai to mong uite pakai lunglam holute pakai pathenin I society u chinal hong pi hi lamdang ta a hin khial gut a hitai ei ma ho chi na them na kitung do ho ei ma ho lunggel le phasa ichi pi ho pathenin a hin phul hu ding a hi pathenin a hin su chil tho diu a hi pakai jin atun lo chu kitung lo ding a hi gal I hin nei kal uzong kum khat wal mangzel a hitan he chi sunga hin lamkai aching athem hon bol thei chan I hin bol uvin sei thei chan I hin sei uvin gal zong tin thei chan in I hin ting uvin kap thei chan I hin kap tawin pakai pathena vantil theng tian gal e sat pi uwa hallelujah tin I hin samjing uve hen la tu ni chanin ima anam sanai pon solution ima nai poi ipiji hintem ikingo to uwa ikidem to uwa phading imacha poi pathen lungdeya I do anai lo je u hi tampi sunchu tawna le pathen thupe ibanga ichon diu hi a hi bove pakai ko na chang mi hem a hi lo le nam mi chu anun nom a hi pakai jin mi hem khat a hi lo le nam khat chunga ko na a hin neya to gon khat a hin nei ding ting le ama lungdei lam ta a achil ha theina dinga chu akisu thenguwa ama thupe ibanga achon diu chu adei sa api pen a hi je Nineve mi te ko na ana changuve Nineve mi ten thupalo helin pakai ko na o chu a hethem uvin akisan uvin aleng pa wa pat agancha gejin khawdip pon akisiluvin an angolin achon se naw kisi in pakai kom andel tawin chuphanin pathen achunguwa achu sa ding go na chu achu sa tapon a hi e ho kuki cha te jong pakai ko na chang I hiu hi hethem utin pakai lungdei lo lama ichon na hole ichi pi ho zo se chu ilel ha uwa ikisem phat uwa pakai ang sunga kinem sa ta a ikipe ha diu dol ta hi tu hin izat in ta utin thumutin hizong lew hen pakai jin hitin umuvin ati dungzuya I taka uvin thilhi a hi theilo ding khat a jinge hichi ho hethem ding le inam pum piu pakai lungdei hi theisu ke na divin holam kai hon mo po na len ta anei juve conclusion tu tua e ho lungtup chu gam tum a hi lo le kiwai po na tum hi a hi I pau pathen lungdei chu e ho inam pum piwa ama tha lova lova van ton sot khopi nom I hun theina diu hi a hi I lagau hin kho ikisu tu buwa pa lunglama chu I umuwa van ton sot khopi nom hun theidia I phot uwa a hi le ta salama I ngai cha du chu pathin ei pi te diu a hi angai lut na a ei pi tho diu a hi je a chu igamu diu hi pakai pathen khuna e ho chunga kingam a hi chukil le pakai pathen nagam uvin tau ta hi uvin ke man ka henai ki pum khat uvin ngai lut nan ki kan uvin thagau mang thai kho sa uvin ka thupi bangle ka dei sa bangin umuvin lang
Kako na of hi hethim phot uvin ati ahi. Pakai pathenin kuki chate apin anote op humbangin e op hum tau hen. Tho so hi chanchun akichai tai. Team na nom chu so pite. Like, share, subscribe nei na bol pe ichun. Tu nia thu so anangai zo se na bon chawin pathenin phathe na bo chi tau hen.